Ya si Kalayat el Police Station 11 con el mga pulis na mga 4 barangay adentro del 7 km radius. Para conduce con el di ila oplan tuktuk hangyo o tukhang. Yaman tiempo el news team. Kung nagdupada del mga persona na mismo residensya del Konsehal Jimmy Villaflores en Herantes Aga. Kaya manadagale yaman surrender con el mga residentes. So gadyo ya buka gadyo lista dahil na pulis tumba droga na PDEA el mga suspected pushers and users. Santa Catalina, pwede yung mira, mga nombre de estos mga amigo, barkada, vecinos. So kung saya liga tarde, pwede ayuda din yung amigo si Ray Zaragoza, habla sige kumigo, buka kita kanila. Because mira yung el moral obligation din mo to tell them, to inform them, kataya nila nombre, na may kita espera mantukang-tukang pa kanila. We can do the tukang, akil tuk-tuk dalahang nyo, kami mismo. Asigun pa kuneli. Ele personalmente ya conduce con el tuktuk hangyo del pasaw dia para ayuda salba con el mga biktima de este droga. They feel safe sa akin na casa. So okay lang, coordinate with Colonel Albarico para man facilitate el signing of execution of affidavit of undertakings. No? Presente na lugar el Station Commander del Police Station 11, Police Superintendent Jomari Albarico. Asigun pa kuneli, target di ila conduce con el tukhang, especialmente na 4 mga barangay que identificado como bien rampante el droga. Mga barangay amo el Barangay Santa Catalina, Baliwasan, San Jose Gusu, y Camino Nuevo. Uno pinakamanada ti pushers and users aki na Santa Catalina, Baliwasan, San Jose Gusu, Camino Nuevo. Akil kita el mas manada na talina lista daton. Tiene schedule na Viernes el Police Station 11 para conduce con el di la Selyama. Massive acceptance del surrenderis alin na Paseo del Mar. Igual ko saya sa el PNP na Labuan. Apelo de Albarico. Debe prinsipya al mga pushers y users man surrender na Viernes. Albert Luna, Dateline Zamboanga.